vas zvao? Ko vas je zvao? Mi imamo razlog da idemo... Slobodno! Slobodno, pa ste vi pričamo da se... Slobodno, ja ne živim ovdje, ali ovo je moja Pa nije Vučićeva, Pa nije Vučićeva. Vučić je naš. On je podelio mene i vas. Mi smo njegov. On je trebao bude i vaš i moj predsjednik. A gdje je? Pardon. On je predsjednik za normalne ljude, ne može se takvima izaći na kraj. Da. Ljudi, nemojte se zanositi protiv Vučića, Vučić što učinio niko, nijedan. Ajde, objasnite me, evo, mojim šta je to Vučić za mene. Ljudi, Bože, šta si imao, nisi imao što da jedem. Kad nisam imao što da jedem? Ja sam program. Čekam da dođe vreme, sam ostarala pod Jugoslavijom. Ako ne živite ovdje, zašto ste sigurni da je Vučić to radio? Izbjegla sam, moje kuće je napravila mlada i došla sam ovdje. A znate li gdje je on bio dok ste vi bili? Ne znam gdje je bio. Neka sam Bog bude pomoći. I pametni mi svaki dan, svako zna šta radi.